Hmm. Nih guys, kita coba dulu ini. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gak pahit guys, gak terlalu keset. Nih guys, kita coba ini jengkol muda guys. Mbak kerupuk guys. Ini bawa aja. Wah, enak guys. Oh. Wah, enak banget. Wah, nikmat banget guys. Jengkol muda mentah gak lama ya, udah gak makan ini. Nih guys, pete, cocol. Wah. Pas aja guys. Nih guys.
Nasinya mau habis guys. Hmm. Wah, guys, tadi udah nambah lagi ya. Dan kita ini buka aja guys petinya. Nih guys, tadi udah nambah ini ya pete. Udah nambah sangu. Nah ini petinya udah dibuka juga. Kita langsung aja guys makan lagi. Hmm. 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 Wah. Hmm. Wah, enak banget guys. Hmm. Hmm. Wah, habis guys. Guys, minum dulu.